od 3200 vrsta pesticida u hrani, a to znači i za one za koje se pouzdano zna da su kancerogene. Oni stalno podižu prag dozvoljene koncentracije. Metilbromid izaziva sterilnost, recimo. Ne znam, od muškaraca starije se sećaju, uvek je bilo priče da se u vojsci, tadašnjoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji, vojnicima daje brom da bi bili poslušniji, mirni, da ne prave probleme i tako dalje. Drugo, vitamine će, slobodnu prodaju vitamina će biti zabranjena. Vi ćete moći da dobijate u buduće vitamine samo na lekarski recept i to 15% potrebna doza koja vam apsolutno ništa neće moći pomoći organizmu. Britanija je prihvatila Kodeks Alimentarius iako je tamo više od 1 milion stanovnika protestovala. To se čuli smo i u Hrvatskoj 80% stanovništva se izjasnilo protiv genetski modifikovanih organizama, preko noći im je vlada usvojila zakon kojim je to dozvoljeno. Sad, da vam samo završim, tu na kraju krajeva ima i na ovom hemijskom zaprašivanju. Ovo je kameni spomenik koji se zove američki Stonehenge, koji se nalazi u Džordžiji. Ovo su kameni blokovi teški 600 tona. Novi svetski poredak je na tim kamenim blokovima ispisao 10 svojih neskrivenih namera, neću da kažem želja, nego namera koji oni sprovode. Prvi zapisan cilj jeste i glasi, da ga citiram, održavajte čovečanstvo na broju od 500 miliona u skladu sa prirodom. Znači, sve ono iznad 500 miliona treba uništiti. 6,5 milijardi je zacrtano da nestane sa lica zemlje. Što pre to budemo shvatili, više će nas preživeti. Ja bih sad molio malu pomoć da onaj rad o zaprašivanju. Oni taj plan sprovode genetski modifikovanim organizmima, zaprašivanjem, izazivanjem ratova, sukoba. Sad moram da dam jedan mali uvod kako je ovaj rad nastao. Prošle godine na Svetski dan zaštite životne sredine organizovali smo opštenarodni protest pred Narodnom skupštinom. To je inače običaj svuda u svetu na Svetski dan zaštite životne sredine da se napravi neki protokolarni skup, da se ukaže na neku pojavu koja ugrožava životnu sredinu ili naše zdravlje ili život. Mi smo tada 5. juna ukazali na genetski modifikovane organizme i na ovo zaprašivanje. Dao Bog, imao sam najveći video bim na svetu. Ovi su prskali, zaprašivali od jutra Beograd, tako da sam ja samo zamolio prisutne okupljene građane da podignu pogled i da pogledaju nebo. Imali smo prilike da vidimo i avione u preletu iza kojih je ostajao trag s kraja na kraj horizonta, one pre sat vremena, one pre 2 sata, one pre 3 sata, koje su se razlikovali po širini, jer ti tragovi se kasnije šire, premreže celo nebo i plavetnilo neba se izgubi, nebo dobija belu izmaglicu. To su tone i tone otrova koje su izbačene na nas. Mi smo, trebali ste čuti komentare, jedan vrisak kada su shvatili da to nisu normalni tragovi aviona. Normalne tragove aviona on vuče za sobom, ovo ostaje satima i satima. Mi smo na kraju tog protesta usvojili nekih 10 zaključaka, gdje smo ih prozvali, ove koje sam ja prozivao od februara prošle godine, taj video spot se vrti na video, i nazvali pravim imenom. Nije prošlo mjesec dana, javni tužilac je otvorio istragu i telefonom me policija pozvala na saslušanje u Beograd. Ali mi nisu rekli zbog čega me pozivaju u policiju na saslušanje. Ja sam otišao i inspektorka drži neki papir i kaže, vi ste podneli, pa kažem, ja inače imamo instituciju ekopravne zaštite, podnosim, da ne kažem svakodnevno, prijave protiv različitih zagađivača u ime građana koji nam se obrate, pa kažem, ne znam o čemu se radi, bar dajte mi da vidim, ne da mi moje zaključke, moj papir mi ne da u ruke. I onda sam zamolio, pa bar mi okrenite da znam o čemu se radi.
ona okrene ono sve velikim slovima da onaj koji čita, direktor ekološkog pokreta Srbije, kolega, može da čita bez naočara. Onda sam shvatio da su to zaključi sa ovog skupa. I onako nonšalantno kaže, imate li dokaze? Došao sam nepripremljen, nisu mi čak ni rekli zašto me zovu. Ja je kažem, ajte gospod da se nešto, da vas pitam. Jeste vi dobili nalog da me napravite ludim, pa da ovo skinete sa fokusa javnosti, ili da stvarno nešto zapišete, da čujete nešto? Pa dobro, recite. Pa kažem, molim vas, okrenite se, otvorite prozor. Ja sam gledao kroz prozor pored nje i tada su se vidjeli tragovi i onda je lepo objasnim koliko sam mogu usmeno nekoliko rečenica, ali sam me primorao da u posljednju rečenicu napiše da zadržavam pravo da dopunim svoju izjavu pisanim tekstom kad se budem vratio kući. I kad sam se vratio u ekološki pokret, obavestim moje kolege zbog čega sam pozvan u policiju, kakve su posljedice onog skupa, i onda smo se svi dali u streljce da sa interneta skupimo dokaze, odnosno prave činjenice o tom hemijskom zaprašivanju. I naravno, to lepo razložimo uvod, kad je počelo, ko nas prska, čime nas prska, posljedice po zdravlje, pravne posljedice, sve do odgovornosti onih koje sam pomenuo u onom uvodnom filmu. I naravno, pošto ja ništa ne tajim od našeg predsjednika, a predsjednik ekološkog pokreta Novog Sada je trostruki akademik, profesor Rudolf Kastori. Inače u Srbiji, sem Srpske akademije, nema nijednog udruženja gde se na čelu nalazi akademik, a naš predsjednik je trostruki. Ja mu pokažem tu izjavu za policiju, tako i glasi, dopuna izjave datu policiji tad i tad. Kad je on to pročitao, ni on čak nije znao, ti ljudi, stručnjaci, akademici su sa glavom u oblacima nauke, toliko se zgranuo da mi je izdao nalog da ja o tome moram da obavestim javnost. Pa kažem, profesore, kako kad smo potpuno blokirani? Kaže, ne mislim preko medija, nego na ekokonferencije. Ovo je bila 15. međunarodna naučna ekokonferencija o zaštiti životne sredine, gradova i prigradskih naselja. Ali pošto je moja izjava imala više stranica nego što je bilo po tehničkom uputstvu, on je meni dao pravo da to bude iznešeno na plenarnom, na svečanom otvaranju ekokonferencije, kad imamo na kraju najviše gostiju, oko 250 stručnjaka iz celog sveta je bilo prisutno, gde smo ovaj rad onda izložili. Mi smo ga nazvali hemijski tragovi kao globalna ekološka pretnja, što praktično i jeste. U ovom radu smo prikazali, a zaista smo opisali sve, od načina zaprašivanja, razliku između hemijskih i kondenzacionih normalnih tragova mlaznih aviona, sadržaja aerosola u tim hemijskim tragovima, posljedice po zdravlje stanovništva, istorijat hemijskog zaprašivanja i moguće razloge zbog kojih se vrši zaprašivanje. Pojava hemijskih tragova u Srbiji počela je zapravo 2006. godine, kada je tadašnji ministar inostranih poslova Vuk Drašković neovlašćeno potpisao sporazum o partnerstvu za mir sa NATO paktom, od kada im je otvorio granice Srbije da potpuno besplatno mogu da koriste sve vojne, privredne i druge resurse Srbije bez naknade. Naravno, garantujem životom da u tom sporazumu ne piše da im je dato pravo da nas truju i da nas istrebljuju. Sad vidite, kondenzacioni tragovi na većim visinama iznad 8000 metara, zbog izuzetno niskih temperatura, vodena para iz turbina mlaznih aviona trenutno se kristališe u kristale leda koji ostaju na nebu u vidu kratkog belog traga. Praktično avion vuče svoj trag iza sebe i on ne ostaje apsolutno ne duže od par minuta. Evo, na ovoj slici imate uporednu razliku. Ovaj niži beli trag je normalan kontaktni trag aviona čiji se produkti sagorevanja, izbacivanja i vodene pare trenutno kristalizovali, ali avion vuče te tragove za sobom. Dok ovaj drugi trag, to ne može biti normalan avion, jer svaki avion, bio putnički ili vojni, mora da ima sertifikat o koncentraciji izduvnih gasova. Isto kao i kola. Ako vam automobil neispravan auspuh, ako zagađuje,
U Evropskoj uniji, vi to bolje znate od nas, se takvo vozilo isključuje. U ovom slučaju avion, nakon proveri, ako mu je u tom sertifikatu veća koncentracija od dozvoljene, njemu se ne dozvoljava da poleti. A pogledajte koliko bi tek ovaj avion koji ostavio ovakav trag s kraja na kraj neba bio neispravan da je to u pitanju. U ovom slučaju se radi o namjeri. Ovo su ti hemijski otrovi, hemijska jedinjenja koje se bacaju na stanovništvo sveta i bacaju se svuda u svim zemljama koje su potpisale sporazum partnerstva za mir ili su postale članice NATO pakta. Ovdje također imate uporedno dva traga, normalan kontakti i ove hemijske. Ti hemijski tragovi koji ostavljaju avione neki put namjerno se izbacuju putem specijalnih mlaznica u vrtlozima. Jer vidi se razlika u tragovima od aviona do aviona, mislim na one hemijske tragove. I sada pogledajte, isto možete primetiti razlike između normalnog kontaktnog traga aviona i ovog hemijskog sa hemijskim zaprašivanjem. Također, ovo nikako ne možete nazvati avionom koji ima sertifikat da su mu mlazni motori ispravni i da ne zagađuju prekomernu atmosferu. Ovi su tragovi pre svega dugotrajni, prostiru se s kraja na kraj horizonta, ostaju satima i polako se šire, pretvarajući nebo u belu izmaglicu i padaju na zemlju. Putanje su karakteristične, međusobno se ukrštaju pod oštrim ili normalnim uglovima. Ili slova A koje se dobija kada ponovo preseku iscrtano slovo X u jednoj polovini ili iscrtaju nebo u vidu šahovske table. Za vreme toplih dana, ali i zimi, kada se formira talas visokog atmosferskog pritiska, posebno ujutru i predveče, aktivnosti zaprašivanja se intenziviraju. Na nebu se uočava veliki broj aviona koji naizmenično preleću. Avioni se pojavljaju u grupama od 3 do 5. Ja sam ih izbrojao nekoliko puta, pošto inače izlazim na krov naše zgrade i baš me to jako zaintrigiralo, fotografišem i šaljemo to javnom tužiocu. Zaboravio sam da vam kažem kako smo doskočili javnom tužiocu. Jednostavno pozvali smo sve građane Srbije da te tragove snime, da navedu svoje ime i prezime, vreme kad su snimili i lokaciju. Znači, sudski dokaz, ja, Nikola Aleksić, slikao sam ovu fotografiju tada i tada na tom i tom mestu, moji podaci su ti i ti. I javni tužilac je bio zatrpan dokazima iz cele Srbije. Naravno, od tada, od prošle godine do danas se nije oglasio više. I moram da vam kažem, prilikom dolaska u Ljubljanu, jutro sam krenuo, sve do pola sata pre Ljubljane nebo je bilo plavo. I verujte, i kroz Hrvatsku je bilo čisto, nije bilo prskanja aviona. Ja sam se iskreno obradovao, bar ću negde vidjeti plavo nebo. Ali kad sam došao blizu Ljubljane na pola sata, još pola sata je bilo pa sam stigao na autobusku stanicu, odjedanput sam video ostatke zaprašivanje stare nekoliko sati, nad samom Ljubljanom sam bio zgrožen količinama tih hemijskih tragova koji su bile, nisu oblaci, nego u takvim količinama je to bilo stravično pogled. Ja tu količinu tragova u Srbiji nisam nikada video. Evo, ovdje imate, kažem, različite i tragovi, ali ovo su sve hemijski tragovi. Na ovom snimku tačno vidite da na neprirodna mesta izvan turbina mlaznih aviona izlaze ovi tragovi koje on ostavi za sebe. Znači, radi se o nameri. Evo, pogledajte različite vrste. To pokazuje da se izbacuju iz raspršivača. Hemijski tragovi ostavljaju vrtlove i statične tragove. U roku od nekoliko sati ti tragovi se, kažem, pretvaraju u tu koprenu koja blokira prolaz sunčevih zraka. I često možete vidjeti oko sunca dugu upravo zbog količine tih hemijskih jedinjenja i metalnih čestica. Pogledajte, mi kada zovemo kontrolu leta da postavimo pitanje, to često građani javljaju, oni tvrde da na svom radaru nisu vidjeli. Zar možete da mislite da prelet ovoliko aviona niko od njih nije video na svom radaru? Građani se bezočno lažu i obmanjuju.